esikhathini esiningi uma ukuthi indawo isavuleka awuqedi 2 days uphansi. Ungangena ekuseni ufike usebenze uphume ntambama. Ungena ekuseni usebenze uthatha ubusuku obunye phakathi uyephuma ekuseni kwelilandelayo. Phansi. Kulambhede. Phezu kwamatshe. Ama-challenges amaningi esihlangana nawo amaphoyisa umsebenzi bayathatha. Mabe ngawuthathanga bayabopha. Ngoba sometimes bathi sithatha umsebenzi mina siyaliyekela kodwa ngomuntu phakathi kwenu makuthi lingu-3 sifuna 1000 ngomuntu. Mabe ngakubamba sometimes bezobe kutshela ukuthi lina asinandaba nani kodwa abantu esibafuna ngabeSuthu kodwa bayababona bephinde bebe ngabangani babo futhi ukuthi bebabambe igani abababambe. Abantu bafuna beSuthu abazi abeSuthu basitodi mina ngokuba segangeni ndona uthola ukuthi kusebusuku amaphoyisa ebuye ufuna ukuzobhadaliswa ukuzobhadalisa abeSuthu abantu abeSuthu nabasibhadalisa masingena amaphoyisa bese ubuye sefuna ukuzobhadalisa ini abeSuthu laba abagadileyo bethi beqhamuka nje amaphoyisa besiza so kungabuya kuyiVN A1 ayisathola ngoba izothi qhamuka nje behle beyisha abeSuthu ngenhlamvu beyisho ngenhlamvu ibaleke ihambe so zinokuthi zimevi zibuye sezingu4 5 ifike ziyama maze zingavele zime khona phana abeSuthu badla phansi bangena phansi futhi emgodini sebelandela thina phansi abasatholi lutho amaphoyisa kodwa mabe ngabamba thina ukuthi hayi thina sifuna abeSuthu manje zobabamba nini ngoba siyabathola uma sokuthi ematshwaleni siyalithola futhi selinabo labo abeSuthu kusasa uzo umuntu uyafonelwa hayi ndoda ngifuna insimbi ethize ufonana namaphoyisa leso sikhathi. So manje abeSuthu labo why bembhadalisa ungena emgodini ukuqhwaka nje abantu babethatha ngenkani ukuthi ngoba ngilesibhamu akulanto ozonitshela yona indawo singayivula thina sivule manje khona ligodlethe sizibonele lona salivula sesilivulile kuqhamuka oyi1 laba abantu ngane basebenzisa umuntu lo muntu laba ngoba kuyabe lingabona ngamuntu livula igodi kodwa uzabona umuntu uqhamuka njalo nje ufike amathutha kwenzakalani lana hayi lapha sithola kumgodinyana lapho sifuna ukubona phansi la thuthi kunjani akuqedi 2 days babuya bengu6 and mase bebuya lapho ungacabanga ukuthi wabe sakhuluma nawe nje bebuza ukuthi kwenzakalani hayi kukhulunywa nje vele imebhisiki yakhala kabili kathathu noma ngashaya phezulu noma ngashaya phansi ebese ekhuluma nawe obviously expect ukuthi ngimphendule ukuthi so kumele ngimtshele iqiniso lapho ke gap yakukhona okukhona okay sharp sebe siyatshela lapha induna yabo ukuthi lapha sesivusa umgodi endaweni ethize ipolice izobuya izocheck maka vele kade lingareportanga sometimes lihleli qotsho kwapha likuyini elivula igodi lihleli qotsho kwapha ukuthi lingangeni lapha linahamba nini so sifunela bethu abantu bazokusebenza la sebehamba ke siyatshela abantu akulamuntu ongafuna imali esezwe ukuthi imali sivulekile endaweni ethize atshela abantu dinga amathuluzi lapha sisebenze kule mgodi ovulekile endaweni ethize abantu baphakama ngobuningi lingasebenza kayi1 imbobo solo ngisasenje belivumelele ingene abantu phuma belichuphela kodwa kwesibili uma uzofika bayifuni 50 rand ngomuntu uthola ukuthi umgodi maybe leso sikhathi uphethe abantu maybe more than maybe 700 ngomuntu 50 rand unongena 700 ngesikhathi abantu emgodini more than katinga kanani emgodi yahamba ndina umgodi ongahamba from ekuseni ufike ntambama ngo6 wonke uhamba and imgodi enjalo esikhathini esiningi iyavuleka thina uyothi siqala ukusebenza lemgodi njengemgodi le ebambe khona lapha ku main river ngikho esibuya ngayo imgodi le ibingagadwa ngabeSuthu imgodi le itshintshe manje kwasikudala imgodi le ibigadwa ngamaZulu yebo imgodi le ibigadwa ngamaZulu eminingi vele khona lapha imgodi le ibigadwa ngamaZulu amaZulu abegada vele abengangeni phansi abegada kwaya konke ukutshintsha izinto beSuthu ayisikuthi siqala ukugebhela into le mina ngifika eGolideni bebengekho laba abantu eGolideni kwavuka uzofika kungabeSuthu abeSuthu bafika ngomqondo ukuthi bafuna ukuthatha imbobo zonke and namanje bazithethe imbobo and bezithatha kusifa abantu abantu abamind uhamba bengu1000 ukuthi ngathiwa sifuna into eso beqoqane nje abathatha isikhathi beqoqane bezithwala izibhamu zabo lezo bashone khona beyenza lento abayenzayo befike bebulala abantu futhi ngoba imbobo bayithatha ngokubulala abantu akulayo ukuthi kuyakhulunyiswena ukuthi sikhulumisene bayi basinikeze imbobo into abayenzayo ukuthi bebulala abantu ukuze bethathe imbobo and uma bezithatha imbobo leziyana yiba sebengama on wena yikho lapho siqala khona phela ukuthi siyacupha siyabhadalisa kanjalo and ngeke ukuthi ngikona hayi mina lingacuphile staff ngizolibhadala imali ayiyenzwa lento ungena ngemali uphuma ngestaff abeSuthu into kuthiwa ikusebenza abayifuni omthola phansi kube kungumfana omncane osanda kubuya emakhaya ukuqala kwakho ukuhola upresident yafuna umsebenzi sekutholile
and bengamthanda bekwazi ukuthi vele ngumfana osheshayo bahle bemnikeze bona labo bhuti bakhe isibaba ukuthi hayi ndoda ngene emsebenzini la and kube buhlungu ngithi ngoba buhlukunyezwa ngumntwana ingane oyibona ukuthi ingane ngoba iphethe isibaba ubhuti babo bakhona la baphethe inkarakada zezinto ezingakuzo bathi umntwana egibele ezehlela phezulu kwakho manje niyazwana ngenkulumo because labantu babuye lesotho laba izizulu abasizwe isisuthu siqale singasizwe besitshayela ukuthi isisuthu asisizwe manje isisuthu mina noma ekhuluma la ngiyamuzwa ukuthi uthini noma ngeke ngikwazi ukuthi ngimphendule ngasisuthu but ngiyabe ngimuzwa ukuthi uthini ngoba labana abantu uzochayela khona ukuthi awufuni ukukhulumisa isisuthu sifike singu2 masifika singu2 sokuthi ngibona akula muntu osebenza lapha engelantate untate wena ngibana lisebenza akumele ngiforce ukuthi ngithi nontate ngingalayo untate waye kwamele benontate manje for ukusebenza bafuna ukudla ukuthi ubona imali yonke nje bayifuna uyigombela ngakubo uyathanda uthanda ungangena uyephansi ukuthi angilantate ustaff sakho yabuya usithathela lisebenza lo ntate manga hayi asinantate ethini walantate ukusebenza into abangenantate lapha sebeyathatha istaff lesi ngicabanga le 2-3 days phansi angeke kuhle ubuyele sometime ukuthi ayinikeze nontate ngingena sokumele uqale uhambe endlini inzima le nto le ababulala laba abantu laba nase ngababona kahle ukuthi inhliziyo abanayo bayinkinga enkulu kakhulu enkulu ukuthi emsebenzini ungahamba uzithi hayi ngiyasebenza ngiyajika kusasekuseni gcina ungajikanga or gcina lo msebenzi wakho ungabuyanga nawo ungena ubhadala ungena uphuma ucuthela uthi usendleleni bekubamba inkunzi futhi ibona futhi ontate bekuthathele leso staff futhi ungela lutho endlini buyele futhi kumele ubuyele uyedinga uzohlala uyenze akulanto ozoyenza isinko sabantwana siphuma khona nginokuzo bathi abantu banokuhlala amalanga la bangaphumi Masenville ngihlalile 2 weeks azobona udlala 2 weeks ababe phuma abantu besiyadinga ukudla 2 weeks impela uphuma abantu behambe bedinga ukudla zona zinkwa lezo sometimes kuphekwe esigangeni ngithenga imilimili emalokishini la eseduze kuphekwe esigangeni qedela lapho kufake papalela lithatha libisile phakathi kwe-12 lana eyethenga impuphu fast 12 mantile plastic ayingenisa imhlabathi noma uzohamba ayingenisa imhlabathi kalithwala impela kuzofika lapho sisebenzela khona kufike kudliwe lelo papa lelo kunjalo sasa khona umunye ozophuma futhi kanjalo njalo until sesebenza singasebenza ke sesiphuma ke lento zethu sonke zona lezo sihamba so yini ehlala isikhathi eside kuyabe kuyilayini abantu siyabe sibathole phansi ikhiya ngkhona yabe inkulu kakhulu ukuze siyefika sikwazi ukusebenza thothi kula ma group member afika 6-7 phambi kwethu bonke bathatha ba 2-3 days into ezifana nazona lezo so now mangabe usalindile ukuthi uzoyokepha lapha wenzani awuhleli nje ungalala wenza ukhohliwe nje ukhohliwe ungela nto ongayenza ikulala nje kuphela uvuke ngosukhathile ngoba obviously ilitshe liyahlaba phela manje azulale ngomqolo kuyafana ilitshe liyahlaba kulitshe kina sile plant lapha dusani lathi lapha plant lephezulu le bese uthi banokuhamba bethi bayi challenge bona bafuna iplant lani ivalo 2 years back kwakodutshulwa ngoba nzima khona baphinda bona bathi anisebedutshulwe ngama security ngalena security yamamayi laba afesesona vile babethi ayikhona lathi indawo yethu le babeyekela imayi bazohlangana bona sebedubulana ngebona bodwa basabanga imayini abakayitholi leyo mali kodwa sebeqalile bona ukulu ayikavalwa lana imayi bapulana ngabapulana isikhathi esini and lezi bangawaziphatha mina ngwazi ukuthi bazithatha kuyo ngoba uma ungazizwa nje zikhala ayinoma ungazi uyibona impi yabona uma kuthiwa kusempini impela kuthethwa isiko kwabokhongo leya kuhlala kuliwa khona I think kuyabe kunjalo mazikhala angicabanga ukuthi kukhona isibamba banganazo bakhona bontata abangama-basemen hayi abekho ngabona untate engu-baseman ngovele ohlala lapha nelokishini and ehlala lapha nelokishini ngumuntu abamthola kwampana vele ngumsuthu ezelusela inkomo maybe ngoba bona nti bebedume ngokwelusa inkomo waza waya umipho wajwayela ukuthi akafuni umuntu wakhona akasoze umthole ngeni ihlathi labana vele abagadayo le asoze uthole lamaphenduko soze ukuthi umthole la bona babefuna khona ukukhana ukuthi bengafika kusetshenzwe bethola imali yabo ngabe ukuthi bafuna ukuphuza sebesiyazigcwala ke taveni yangikhona lapho akusadlala wenye ingoma ngaphandle ukuthi kudlalwe sona isisuthu ande amataveni kanti kula jukebox
Oh, i-jukebox into yokuthi ungafika ukume kiyo la bantu uyabheka ingoma zakho mephezi ezimbili. Alright, ngithanda uKhuzani. Okay, mfonsela i-2 rand yami. Khuzani alright, number 1 bani uzodlala uKhuzani zona ezingoma ezimbili. Manje uvele ehambe etshintshe i100 rand. 100 rand lana ibe ngama2 rand. Uzowaphonsela la ma2 rand kudlala ingoma zabontate kuzaze kuchayise etaveni konke kudlala ingoma zabontate. ODJ anti bangena from Friday, Saturday, Sunday. Okay. Yabona. Bangena Saturday, Friday, Saturday, Sunday. Baphuma DJ. So from Monday kusiya kuthi Thursday. Yeah. Kutshona nje ziqhamuke zabesuthu kwa. Bengafika kuphela umuntu wakho neseholile. Awuyawatshintsha ama2 rand ebenga. Akahona ukuzwenye ingoma enye ikhanda. Bona yiba abantu. Bona abantu hayi. Umthole ehlathini. Alright, ngiyasebenza ndoda lapha hayi ngizokubhekela lapho khona kokukhola. Sengithi ngiyangena phansi ngithola ukuthi akusebenzeki imebhuku yawo. Anti sometimes umgodi uyaqhamuka. Sokusiwa amahefa amakhulu. Bamphuma phandle ngemthetho indoda akusebenzeki lapha nomgodi lo uyawa lo. Bridges Bar. Akula muntu ohamba lapha. Phakathi. Ngifuna istaff la. Njengoba ngenza iplan ukuthi ngizokubamba njani nomgodi ukuthi nisebenze. Inkonzo sesiba nje. Ufele nje ukuthi isisutha usazi. Ubhuti babe emchupa ngeplastic iphepha lesinkwa le. Alright. Uthi akakhuluma isuthu. Akakhuluma isuthu. Umdala engakawayengazi ukukhuluma isuthu. Lokubamba abantu nje sinoma kanjani emgodini belithola phansi nje beqhamuka kuphela ukuvulela amabhuleti beqeda lapho bebheka ukuthi kufe 2. Okay, lisebenza kuphi lapha? Ayisebenza lana. Lenzani liyadrilla? Ngumana kade driller ngulo driller la. Uzodrilla ngespeed esikhulu kakhulu ukuthi noma into yakho nade kumele uyenze nge2 hours wona uzoyithatha 30 minutes. Laba abantu abala vele phela uyadlaliswa lapha 1 week. 1 week lihleli phansi, 2 weeks lihleli phansi. Ukudla lidla mabe ngena abantu abangenayo mabe ngakwezi ukuthi phansi kulabantu ababanjiwe mabe ngena abantu abangenayo bathathela ukudla kunikezwe laba sebele 2 days bebanjiwe labana abasali kumele kudle thina kade sibanje uqaleni ijoiniswe kwabanye ijoiniswe kwabanye abaqhamuka abadiliva ukudla kuphela diliva ukudla manje diliva ukudla soku right lini lifike izolo lani selisidla nathi labana abafika abali until ezebedasa ku right staff sesisitholile hamba nini sometimes isithwaliswe futhi belithole staff ukuthi liyahamba ngomude kakhulu laba abantu basihlukumeza laba ukuthi ngibona umuntu uyalahlekelwa isibhamu sakhe kumbe babe tshontshelana ebona bodwa kumbe kebe kutheni lahlekelwa isibhamu sakhe ulanda ogweja bonke kozamazama wozanda yini tshontshe isibhamu sami umuntu ngomuntu lapho ngiyathatha isaka mfika athenga isibhamu sami and ishobe kwenza strategy zawo nje abasebenzanga silokho nje lapha kade